سیاست کردیم ما این خیلی میکنم ما ایتار میکنم ما تو را مخام میکنم تو زمان زخوات بده زنم جواب دادن دیگه. خلاصه اینا مادر اومده نوحیه مینو بود همراهی فرزندش پیش یک کس با فرزند دیگرش دولت اومده بود همه امین پرکرور نوحیه مینو بود در جبر در عرض شکایتان که بسیار مردمه جبر داده استوده است همه تیفته شما چی پرابلم دارین چی موس گپ زنیم پرابلم ما فرزند یک کامپی انا لطفوانی گینمو یک آشخانه خصوصی دارد در نوحیه مینو بود مادر تو نه مادر در بزرگ مینو بود خیلی تاگی تریزه در خیلی زمین وابسته کردی جدا کردی بود وای کمیته دی زمین архитектор ҳама чизо фати савласават каги иҷозаномада қарор гирифтагидем соли 2005 дар ҳамин вақт бо як одами дига бурумад шариф шоқи ман қарор дорам ман пеши раиси ноҳия ҳамон вақта рафта будам зариф зокиров пеши зокиров рафта будам зокиров гуфти мо масъаларо мебинем комиссияро ҷамъ кардан одамо ҷонишинош қати омадан ба ҷои ҳамон пеши ошхонаи мо гуфт иҷо барои чӣ хеле ман гуфтам яъне коғази мо ам хеле одам шариф мешохам ам хеле чиз дорад қарор дорад киҷо гуфтим яъне ки як заминда ду қарор додааст раиси ноҳия имзои раиси ноҳия қади раиси ноҳия ӯ барвақтар буд баъд икиши зокиров шид баъди ӯ пешинагиш буд соли 2005 бикор ҳар ду қарора як раис додагия ҳар ду қарор як раис додагия рӯзош числош аки пеша ҳар душ як рӯз ҳар душ дар як рӯз семи март қарори ма рақами 94 қарори ӯ рақами 90 баъд якиш чандта хат кашидагӣ якиш чандта хат кашидагӣ буд хоб баъд вақте ки раиси ноҳия омада гуфтам нами чизае мо намиҷада бояд ман ҳамин ошхонаро дарша ҳуй кунам хаям ай тараф дараша кунем ки бозор танги бадай каҷи бузургай рафша ай тараф маҳаллаш замонави сангора ки рехтем маҳаллаи замонави раис ноҳия замонави қайд фундамент рехтем тарбитра рехтем нас кардем хеле пӯёра задем қайд камтар кор гашт мундаги буд ки и бо ҷанҷол кард қайд баъдам хеле коро қатъ шидан мондан дига накардем пеш раиси ноҳия баъдам хеле монд баъд муддати чанд сол набуд соли 2013 бо сар кардем ки ҳамн кора хай давом бидем бо ҳамин вақта чанд вақт чӣ рафтагӣ буд пеши раиси ноҳия рафтагӣ буд ман иҷоза ма ӯ касода додагем тамом замини ҳамон вай ӯ ҳукумат қасид гаи чикор карда натунист анам хеле монд ана ки ҳукумат алишид раиси ноҳия алишид прокурор алишид ҳама чиз алишид ана ё и қати и ҳукумат қати и раиси и прокуратура қати омадан як вақт мо сохтмон карда савда маро файрод кардан ки прокурор пеши назди прокурор кадом прокурор чунки ҷа бо саид аҳмадов ҷоманазар пеши тур омадам хай кампир гуфтам ҷо мерам ман хизмерам мебинем яъне модара намонде шумо худтон рафте рафтум ба сари мана сиёсат кардем ман хел мекунам ма итар мекунам ма туро маҳкам мекунам ту замовони захват кардем рафтум аз замовони захват кардаги нест ман ҳуҷҷати ман штата намарамад ай соли 1997 ай соли 1997 ошхона хусусӣ кардаги ай техпаспорт дорам баъди ӯ бо қарор гирифтем қарормон вақташ гузашт гуфтам вақташ гузаштаги ай сари нав қарор гирем ай сари нав ҳукумати ҳами озирақати соли 2013 бо қарор гирифтем ай сарака ҳамаша нав кардем сертификат гирифтем иҷозати сохтмона гирифтем ҳамаша кампир худаш давода кард соз кард ҳама муддатора тақ кард прокурор мегӯяд ки не агар ҷора мекунӣ ман серамно чапаш мекунам ту бикӯбу ман чапаш мекунам ту расход мекунӣ расход одам хел мешанам филан гуфта ана ман гуфтам ман иҷозат ҳамаи ман 100% ман ягон ҷои ғайриқонунӣ надорам рафтан 3 рӯз ҳисоб кардан 3 рӯз ҳамо ин замини калон нест фақат 4 ба 8 ай и 32 метри квадратӣ мешавад барои 32 метри квадратӣ қатъи ҷойнишиниш солим
نه سولیف توی قطعی 3 روز روی هم کمیته زمین قطعی رفتن اما 17 متر کвадрати را 17 متر کвадрati را که فقط 4 و 8 رای 3 روز رفتن حساب کردن که خواستن که یگون متر یگون سانتی متر جیوتی ما گرفتگی سماوی زخمت باشه بعد هم قرار و گرفتگی بود مرا با جوابگری که اختیاران زمین کم جمعیت کشیدگی گرفتگی مرا دلای جنایت پرنده جنایتی کردن که خیلی وقتی که ما قرار را حساب کردن زمینی تحلیل را حساب کردن یا هم را حساب کردن رو بردن با 69 متر کвадрati با فکرم که السلام علیکم و عزیزی راهی خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد، با شاهد 2 شخص بی نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین، از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امون محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ اونها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چقدر قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز 2 شاهد دیگر وجود داشته باشد. این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و با شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم.
از حساب اخلاص بیشمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی می گفتی. البته در باب فضیلت طهارت